Zoram runin kanom mek Ruben lalun tharan hamte MNF le India sarkar in biak remna wangin kanram churam ral muang tak tia soi alo nita state dang then khat han thlir po hian kanram anga ral muang hian tam lo khop maya mi puite kan zalena kanram min ran tlo tu te ngei poin nuaman tibok in than pui nei chungchanga po state dang te ngai tua chuan zalen tak kan ni state danga te chuan party rui chil politics pathian an tam me maya in than an hnaya tangin in thana te in riek rap na nen soi tur om nok thin state danga chuan in than an han nei zowa minister ni lai te an tling talawani chuan an big bowangai thina an tan a hlawm thina wangin keini ramai ro chuan cm ni to po lo tling lo ta se an tan hlau tur om lova zalen takin an ve mai thina ni hengte han ngai to hi chuan kanram hi chu nuam takania politics country childan po hi alania phle state danga te chuan politics hian pathian emo ti mai turania politics awang hian in tha le in ti boi po an shelo khop mai chutia ral muang taka kanom lai chuan kanrin lo lam da atangin minrun na sa ta em mai thunga ral tlan te kan lo tuam hloma kan lo khonga in kan lo ti thal he chuti lain barama lama tangin na sa tak mai in ri hlo alo hluar ta em mai ni ama point om thona chungin tunang hun layang renga ri hlo tam le zalen hi omangem o heroine number 4 kan ti te hi chu mir theitan po ul sam taka le the mai turin atlom ta em maya mizo naw pang thelai ri hlongol ve kan pung na sa ta hle mai ani hi number 4 mai ni lovin khudam doi kan ti te po a zalen hle maya kan thelai te mai ni lo school naw pang tam takin tu na hian angol an ve mek thu nei tu te na an man te hi ombok ma se an man lo hi tam zok hial mai the ani duty te anoma na sataka check ani chungpua tiang tak maya tam le zalen ta em mai hi ang wange niang le number 4 le khudam doi mai ni lovin zu po azalen em reng mai boka heng te hi kan ngai mo tok tak lo em niang zu te po sarkar hialin a khablai hian aizol bulhnaya te chuan azalen em reng maya mak hi ka lo ti ve thin heng te hi chan bul pui pakhat chu thiang hlim lo le kutling lova sum hai lu du na hian kanram hi min ti chena sa talu tuka minrun meka kan christian na hi kora mangin in thup moinan kan mangta ani bermai heng thil dik lo tuar tu te hi nau pangle thalai antam bera kanram ma khuwa tur hi thim tak nin ka sia social media kan man dik lo na wangin 6 months walna ahlwar ta emema hiv kaila apung na sabok ale lama namin po tak in nel tak kan ni na hian min ti chhwal em niang ati theya kosan le khotlang thila janlama chu atam lutuk te hian chiat na min thlen tam le zolem niang ti te hi ngai tu atham takani hiv le ru hlo wang te hian nakin loka kan thalai tam tak zinga chiat na thlen na sadona hei hian kanram chu min hong hle mayang ti a hlom ta hle namu palo tak le mishing tam lama po tlem te kan ni na kalaya hetiang taka ru hlo wanga kan thalai te an buai an I chuan kan hmalam hun hi a chle kanram minjuna min di chemek tu ru hlo do na konga hian chung kwa khotlang ko san le sarkar te hi kan tran ruala theitop kan chua hun to tak zetani kanrama mi pa kan hek em maya zantina news tv a puana mithia mechi ain mi pa aletin kan tam deu reng maya ni kan thalai mi pa le pa tam tak zule draksa a antal boi meka heting ani chuan kan hmalam hun zela mi pa chortlak kan nei manglo wang til hom takani tuna chuan drugs te po langsar takin an tingam towa tlaitin maya aizo nailama lir the kal tam je te hi theu neu lo takani ri hlo do na konga excise and narcotics department te waime ten thei to pan chua chung poin atam tual tulem niang ti mai tunani chu wangin khotlang ko san te kan tran rola thei top kan chua ahun tak meu to ani tuna hian ri hlo ngai center o hi ayar battalion thumzet ani to mai thei thalai zinga ril ru boile mani in tilum tam talu tuk te hi achan bul pui ber chu ri hlo hi ani kan ti lo theilo ri hlo wanga mani in tilum le thina thleng po hi tam tak ani to ani ado dan tur bul pui bera chuan nu le pa ten chung ko nuam kan siam apoi mo nu pa in then mai laka kan fil him atul hle bok ri hlo ngai kan ti te hi chung ko ke chiale nu le pa en kol tu nei mu mal lo an tam ber harinom thalai ten chung ko din nu pa in siam ko ngai film khur hle tiangu
chuba ka chuan zu le hmuam lama filim tur hian tan ila bokangu heng zu le ri hlo kan ti te hi abul pui le alo in tan na chu mei zial zuk le tobacco lam thil ti masaka a in tan fo heng thil ho te nia kan ngai hi abul in tan na ani thina wangin nu le pa te point kan fa te hmuwa zu le hmuam lam ti lo hi a thakop mai a thabera chuan ti lo to pani Mizoram a hian zu le hmuam lama kan sum sian ral hi tam khopang le khotang le ko san te po hian zu le hmuam lama kan ram a filim thena tura tran la hi a poimo mizo kan tlem sia heti taka rui hlovin kan thlai te ati boi si chuan namding chuak lo kan ni palang ti te po a hlawam rum rum ani rui hlo do konga hian ram shroi tu khotlang le ko san tang ruala ke kan pen angai na sa le zual politics khotlang le ko sana in man ringot hi atok lova lalpan zoram hi kan ram tun min lo ruat sakania mizo nam ni in kan lo sei liana kan nam hi kan mangaya adin chuana tura theitop chhuwa ke kan pen hawanga yani kan nam hi kan mangaya a thatna tur kan du ni si chuan tuna min run mek tu ri hlo do na konga in thruala pheikhai kan vorza a tul ta hleani isua hian kan tharau chu a chandam lova kan ril rule taksa thlengin min chandam na tur hian a thokani khovel hi engchen nge halom don kan thrilova mizo nam hi engtianga tamin nge kan lain thla pun don po kan thehek lova kan nam alo din chuwa he kan ram hi nuam taka siam tur chuan min ti chemek tu le min do tu ri hlo te hi kan do sa tang ruala theitop kan chhuwa ahun tak meuta ani e Christian sakhwa shim hi achalo kan tilova ma se Mizorama kan kalpui dan hi chu adik lo ti lo rual ani lovani pile pu te huna khan pathian chungkhwa nu an bia pathian chu thana fam kim nia an sheta wangin an biak na lama po an nun a thazonga kalkha pathian thuoi an ni ti an lan tir na ni mangai na te thil phal na te chanpui ngai chanpui te tlom ngai na taimak te kha an nun puya heng hi lali chu azirti na poimo kan ti te ne na in mil deuh vek an ni chu zo nun par moi par vul na kha ania an nun anu luka wangin nan na chi bayom pui an nei kan sengai lo Christian sakhua kan kalpui na hian heng te hi atel lo wangin kan nuna pathian thuoi kan ni na mu turom lo chu mai po ni lovin na chi bayom pui na abom na satber kan ni na hian kan ko shante min shuai na in kan nun chung rila thatna a thlen lo zia alangani namdang ti dan la chonga kan nam dan tha ban sana kan kal hi lem channa dik tak ania hetiang kalphung dik lo hi kan thlak thuai a chulani puai chi si van la ru atan hemi chungchang azia khi adikin a tha ka ti ema kan chhuwa chong ani e ko san shwai tu te mo ziak tu hc van la ru ata Reverend Zaire Makha Mizoram le Assam Ramri Hrichiang Bertu Zingami ania wangin chanchin bu azi atan Mizoram Assam Ramri chungchanga boruak om phot chuan kan kom nge thina a hriat la hria kumsom kuwa atlin hma loka tuna Zozam Times editor puti khwa thanga nena kan vokom chumpo in British Sunlaya Governor in Council le Governor le midang te thu chhuwa kha ani le thla kum asoi thei chat vekani pubol sang nena Supreme Court a eruk thu buai public interest litigation an thelu an boipui lai khan kan chanchin bu centria chua turin anina kan koma inthil ti hi politician le political party ten an beile na samai si chewa hetianga ko sanga in kalchan hi enge ti in kan zota Reverend Zaire Machuan muang ban chorin min changa athu soi kha anina ang takin ka soi chuak fu thei to kherlowang a soi dan tlang puiro chu ramboya wanga mingo sab missionary ten Mizoram an chu asan don khan ko san shwai tu te kuta Mizoram le mi pui hi an hlana a chiat a thata mo phurna an hlan tela hetiang khopa Mizorama eru na le hlemhlet na lona satalu tu khi amo phurna ngain eru na do turina takina pen chuak tamai ni na soi hei hi Reverend Zaire ma ka ngai san top thelo na chuani Mizoram chiat thata mo phura ain hriat tlat na kha chuti lai chuan kan ko san shwai tu zinga heram le namtana mo phura in selem lo in ti larna tana pulpita thu po sho jet soi chi kan nei ta chu political party then khatin
an party ham thana tan man an lo tum ve mek boka chiang taka min hril tu anoma wangin ka soinga min ka hria kumsang ni le pariat top lama in thlandon khan ko shan lian revival speaker te khan khatilaya sarkar ding lai paithla turin be puyan thlaka sarkar kha tla in party dang an ron sarkar ta chu party chu kumsom a sarkar ti in kumsang ni som pariat in thlandon nai khan sarkar lai party titla turin revival speaker te bokin be puyan thlak le ani hei hi thil thleng tak takania ahun lai ve le anua po he party pahni shwai tu te hian min shil South Africa rama mihang le mingo in thliar shanna dodal tu ko shan shwai tu lok le langsar Bishop Desmond Tutu te Philippines rama Catholic pui thiam tena andrama thu ne na vor top neya house lutuk Ferdinand Marcos le anupui Imelda Marcos an soi sel na takha tam tak chuan kan hreto kherlowang heta ko shan shwai tu kan soi te hian pathian siam tho mi hang ten vote po an nei thelo tele mi malal shonaba ka anram sum eizowa ramdang benga anram hausakna chebrel te andawani Mizorama poi berchu Reverend Zairema ang ko shan shwai tu amo phurna shebok kha kan nei tlem mai hiani politician te abi ken minister MLA le party worker thil ti thei deute ti diklo kandem hi dem nge nga ania sarkar na thokten kanram mason le changka na tur ram shwai tu te nena tangruala anei tlan po hi dem nge turani chuti rualin contractor supplier le midang sarkar nena inne ka wanga mi puichan ai e shelo te po hi kan hla thlem athiang chuanglo chutianga kan suita ka chuan kumsom nga chuang kalta a kan hlakung pui pro ku ngan kapian na zo kho pui ti hla alo phua to hian kan ram ti chetu lian ber pakhat chu ati chiangin ka hria Reverend Zairem anga ko shan shwai tu ani na eruk le hlem hlet do kha anmo phurna ngai velo pui thiam le rongbol tu dang hi kan nga khoi teu to maya tuna phei chuan ko shan shwai tu langsar panni khatin kan khotlang nun le sarkar kal phung chiat chana mo lalovin apong apuin sarkar masa te andem ta chiama an lar pha phian ani ome lar khelwanga soi an ni le ni lo phei chu ke ni hriat phak bani su kan soi tak chuan Mizoram le Mizote hetiang taka kanom chan bulber chu Reverend Zairema soyang hian ko shanani kumsang khazria somria chanulama mingo Christian tirko te khatilaya Lusai County anti maya khan an ron luta Reverend William Williams alo lu nuwa chung ko house ton to Robert Arthington Aborigines Mission tirin pubuanga kan ti mai le sabupa kan ti de chu an lo luta kan mingo tirko ten Christian sa khuwa kan ti mai be chana chanchin tha min shil tran atanga kumsom li ve lek chungin mizote hi Christiana kan letvek mana khovel mual eng le thiamna te muphak ve tura bul kan channa ta na thilro puile thatakani ma se kan mingo tirko le kan mizo ko shan shwai tu masa te thil ti diklo chu tun thlengin kan tuar tame kani hi Hindu du fir hobin ram dang sa khuwa tia Christian le Muslim sa khuwa an soi hi adik chin awmome Muslim Islam sa khuwa hi India ram ron runa optu Mughal lal ho le an che koi te ron putlu ania Christian na chu mingo ho ron putlu ani thung hemi ma a isua zirtir thoma lolut khachuan chimlama ba kwa a hreu thuk lem lo India rama sa kho piang chu Hinduism Buddhism Jainism le Sikhism te hi ani chuti lain mingo sarkar khan Christian sa kho wan tu le tlang mi tlem te Naga le Mizo te tan hum hal na dan min siam saka an dan siam that chuan India rama tello le da shana min puang ani kha minop tu British sarkar tan khan Christiana kan in let kha atangkai khopa Christian kan ni nu khan lal zinga British India sarkar thu oilo anom to lo tlukani sarkar thu nei tu te ne na thokho thatak anya wangin sap tir ko te khan anduang thalin min kai shuai ani tabera kan nam nun phungpo kan mingo tir ko ho le mizo zinga le khathiam masa ko shan shwai tu te khan min thlak sakna sa Christian sa khowwan tu te nun dan tura an ti chu chanchin tha min pe tu mingo ho nun dan kha ani top mai mizo te remoi chep cher zong song chu pathian biakna tan khap sak kan nia khuang ero chu lo thailo na wangin biakina seng lu le ania abak zong chu tun thlengin seng lu ani talo kan la phua thiam te hla chu khap sak kan nia athu chu engpo ni se
a thluk thlenga khap sak vek kan ni mizo te nun hluya kir le na ngain mizo traditional thil reng kha khap vek ania kan kut te po lom khap vek ani mizo dik tak ni chunga Christian ni kha an khap ani bere avai chuan kan soi kim seng lowang British sarkar la ya min optu pakhat chuan mingo tir ko tenen mizo ten zu anin dan phunga an ngai dan ainan lo thu zia kinada chuta chuan ko shanin a khap sak chu tha ati lo thu le mizo te chu khovel nam zinga zu in thiam ber zinga mi ni a hriat thu a soyani kha khap sak kan ni hnuwa tangin kanin thiam lo tanta kut ni wang thla chowa thalai in zu an chim ve hun aliama khapna hnuaya kan thalai ten zu anin thiam talo zu suala ngai na hian poi a khoi thui hle mai Christian sakho chanchin tha alo thlen ma a kan nam nun phung zong vuak chiat le khap sak kan lo ni ta ka khan enge lo thleng ta le kan nam nun zemoi tam tak nual suat alo ngai ta kan nam zia rang ti chia ta u be ani ta ka hian kan traditional value nam kan ni na kan ngai san zong te chu Christian mai chama halral thil hanin kan hal zo ta ni chungzinga chuan aya upa zana te khotla nga in thunun na thlengin niam ta ani mai lova kan mingo tir ko le ko san shroi tu masa te khan kan cultural traditional value min ban san tir vekani khotlang mingo ho nun phunga nga kal turin sumle pai kan nei velo mai ni lovin Mahatma Gandhian imitating an English gentleman ti azyang deuh khan aron changwa chowa kang chin kan nung chhota lem chang nama kan lo ni ta ni hetianga kongpeng thuama kanin khalu tak nu hian mizo nam hi kan boi ta maya mingo ho lo lu ma a thil tha le kong dik kan ngai san te kha awain kan paya kan thlak ta bur mai kha ania kan chen pa pakhatin thate te le kan nun phung thatak nia kan ngai kha sa phowin misual chandam nga in ni minron ti ta ka wangin kan boi ta mai ni ati hi adik ngot mai British sarkarin min chua san hnuwa keima ania in rel bol na sang ang reng kan nei chhovea lal an ban veka village council in an thlak ta advisory council relo te chung kan nei hnuwa Assam state noya chungin autonomous district council mangin kan in rel bol sang vea kumsang khazakwa somsari le pahnia tangin union territory a omin nasatakin ei ru na le hlem hle na chuan min lu chilta tun hi kan thleng ta anu kumsom sangkha zakwa somria le pahnia eruk do kumpuan la kha sebo hnuwa sekong kharang mai ni tuna taka kan pui thiam ten pathian thu chau soina tur do sana ngai pulpit atanga du soya pulpit chumpa anaw dum hian atlai to reverend zaireman mo phurna la a veilai khan kan pui thiam le rong bol tu te hi an kha achi ni mo khavok samang main an ngoi ni kha ama thlom na tong kam pakhat ma kan ko san shroi tu ten he na tangin kan shelo a hun lai khan kan ram le nam hi ala chevek lo ti hi ka pom dan ania siam that thei ala ni ka be se fan ma se zo nun moi tia kan vuwa sop chetu a ngai kan sa kho shroi tu te le khotlang shroi tu te hian an ti chiat siam that le hi an mo phurna ani ti an shelo ni na langa azik atanga chuai a siam that thei ani to lo ani eiruk na khotlang nun chilutukin ashin ri hlo zu in thiam lo ba ka zu che in hursul wanga nanna tri bayom tak hv tam lot lang nam kan ni te kan nun phungin thla da shin zu le muam kan ti na sat lu ta wanga kan sarin min suat tak te hi ataka boi pui nga ya ni ya pulpit atanga thu som sho soya wanga re thei ani to lo heram le nam hian mangai tu ala nei ani ngai chuan kan nam nat na le dam lo na tang mai hi dam doi mum tleril relati dam tum lovin azaya zai angai ta ni hi chumia tan chuan ati chetu te hian mo phurna la in a chelai siam chatu ni turin an lo pen chuang ngam tak angem le